keton lanjeng setia tak kening pelang mon kadung karepah ring ki elun males kak ring tuana ki buru lakok kesusu binea rumah tanggana neko tak kepang ala kona kotu pecakan masih selagi lakona cakap ini boros tetep nyangkul utang sapulun sabut mak bodo warkop anyar ya kana. Cafe my best friend. Udah aja ngopi gitu. Mak penasaran deh. Ya wis nyoba apa kah? Udah bos. Kopi. Merokok kan. Cek ku rokok. Oh, wah ya tas kenapa? Indahnya wisata Palawan. Mau ring kana yang kok cara cinga pelka kerongi no mah. Masana minuman. Ba. Kenapa, Mas? Bade minuman ni le. Beda minuman apa? Mun bade melo de iro le. Terus ki? Ki. Enggak. Sekelangkong. Le. Dia bedui pini. Beda, Mas. Apa waspada? Pesen dulu. Yari yang kok lemari mesen. Engki pesen dulu. Pas nyaman paspor dah. Ya wes, Mas pesen dulu. Iya paspornya nyaman apa? Pesen dulu. Cuy lemari mesen kan aki suruh mesen dulu mulu lo palang. Ya wes, buat apa saja. Pesen dulu. Mulai nyamai pesen dulu. Cangkok untuk nampu mesen. Hari iya nyamana nona best my friend. Nyoba beri nyamak pesan dulu. Oh mak masuk ya yang keleng. Nano ora. Cangkok suruh mesen kopi mulu. Dongin. Kita langsung ngecentar bos. Masuk akal. Nyaman kan luar kok. Saudara mau ring. Mak beda sepedaan kelebun lah. Mak tahu sepi kopi ini. Ya lu ke lu kentar na mundai. Bon. Makasih sih. Mak beda dina kek. Ah, iya datang dari Sampang ki urus-urus surat vaksin rakyat Morlonteng. Yang orang beda warkop anyare nyoba engko ambu sih. Beda mah nyaman. Mak nyo saya kata ada. Bani wei pinong kok parlo. Yung wipi beut jadi nak. Mun mapan deh yang kok tandi pah kita bolan. Ima har masuk ke dulu coba tahu doang. Beda mah beres yo.
Alhamdulillah, Cik. Terima kaki, Cik. Biasa. Kenapa tas pokok muntah kayak merengis. Aduh, Mesen anu, mari mesen akhir. lah usah kok. Mesen Bos raka. kecil kok ngampung wifi pun. Hah? Terus ngampung wifi. Anu nyaman, pesen dulu. Paspornya pesen dulu. Nyaman anu my best friend. Ya, nyaman paspornya pesen dulu. Marang biko sambil mesen akhir minum. Mami ser kebun mas panas. Mbak, Apa, Mas? minuman setong si dingin. Oh iya, Mas. Aman cimun jadi ngena dina jorong asaliyo jere. Ya je nom je, mulai bodos. Langkongnya. Mulai bodos sarjong. Aku rasa Yo, spesial ya, bos. Maki umur cewek ke Makassar je ya tampak dua beda. Nang my best friend. benar bae dan nah. Dak budi nak kana, lah cek mungkin ntar kau pun sampang deh. Timbang kepelengaan kok kadang wan. Dosa. Ya jauh je. Engkau dari sampang begila je. Apa ini? Pengaran ngajak ke Congacen, ada Congacen tahu deh emang ngajak dulu kira tak bisa. Ya lah paham angkar ketibi. Ngurusan no soalnya vaksin non rakyat mur lonteng roa. Kan mereka di. Ketibi korwa ya juaki dah iya. Tapi korso di Klebu nih bos. Iya kudu adil. Coba pandang Iya. ke pilihan. Yang je sering mun kok tak apa polan sesoki semisken ji. Harus bijak di timur Iya bapak ada. Iman saya terus ganti. Siapa sih ganti Klebun mur lonteng? Mun kelebun kene cek di kopi anda iya pernah rakyat dah. Lala nu minum lah panjang kok. Ceker-ceker beje dan ci. Jadi kemarin. Apa maki abang tako nih an ben Klebun ci. Minum. Iya, boleh, Uwe senang. sedawi pion lang ala sa panam panagake mo bong ben Klebun re. Panjang Klebun ang kapi mare. Dem mare kana. Apa pusing. Locok ni pula dul kira. Aja ke warko ke pelengan. Kamu tak masuk kena. Pilih tak masuk. Ngalah terus pulsan. Bonja yang masuk. Bentar yang kak dul kira. Lo. Beri betul. Di rumah. Tak laku gitu. Hah? Tak laku ya. Enjo. Oh, beri romai mun tak mun beri romang kau tergelak dia dul. Oke. Iya iya. Oke. Mak santuy gelo dindul kira je re. Pape hapian. Oh. Oh, iderem. Tadi kelaguan kaki itu. Sama kelakuan sereki kan. Itu timbang kok. Bende mayuramun orang kodo. Dem teman-teman. Kepelengaan. Anu apa? Ayah ciling dona gelo. Anu apa? Ntar ngopi. Maju gelo. Tak entar lah biasa itu. Tempat biasa. Iya bede mak semak. Jadi mak. Tampur ya. Tampur disuruh lau. Iya wa bede itu murah lapangan futsal. Oh. Temur joelen roy. Iya, pokoknya polong soal lapangan futsal di sana. Mayu udah sebelumnya. Lu bodo muka satu. Yo, bakun muka. 24 jam. Mayu dulu. Mayu. Dan Bang Jack pocong. Itu nang kau ada saibun. Ada mama ke burjak ya eno mana kita ada. Ini gua kebaik konten aja. Adi YouTube kaki yo. Iya, Apa nyaman channel? Ali Jaya 89. Bagus. Biko Iya. itu kung menteri tu lihat tembus ya. Amin. Kok bagus mon
anak muda punya karya sendiri deh. Tanpa ngerepotin ke yang lain. Di Bagus. bola andi jalan dari Robon. Amin 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 ya. Yang kok ada saya. Ya ikutlah cek pantang semangat. Selalu ya. Selalu semangat. Ya. Jangan mundur. Kok ada saya. Kelangkongnya ini namanya ya. Oke, siap lah panjang kok. Engkau pada mau dia kemarin ya? Oh iya ya. Heeh. Man 2 euro le. Polo, Mas. 10. Wifi nah. Kan gratis. Gratis wifi. Thank you. Nyaman kena 10.000 gratis wifi. Ngalah minum sepanam. Sekarang kong ini. Cepat, Mas. Hari itu. Iya dia. Mak tempat kami waduh. Iya mah ayo masuk dulu jangan cem panas. Dina itu. Iya. Mana puru boy. Kemper ada jangan cen. Hah? Kemper. Alang apa puru waduh. Dul, beda wifi lo tuh lisetin lo tuh. Kemper. Lukisan. Oh, kok buat puru lebih ke dul. Kayak noran kedua di orang gitu jangan cen. Kemau itu. Beda dalam. Lagi nak guluduk apa tuh? Apa boleh? Ileh, tilim berguluduk. Kamu nano kok nyaba dul. Keng arwah kemper apa lukisan kerogunan doa. Oh, kok tangkunang ke guluduk tuh kok terus ama. Nyaba berempat men badrina. Nyaba sebolo, ya yandi sebolo tuh lah itu. Wah. Ya mau juga. Jadi nara. Mau dengan bu. Aja. Mak cewek tuh. Iya. Pula ya, aduh. Apa? Dorong merepot lah cewek itu. Apa sih keren? Repot kok tuh tengok jahat tuh kan di laki tuh. Tengok jahat. Tuh sendiri. Jayu. Pula. Empuk boy. Mbak. Oh iya. Mbak. Iya, Mas. Boleh tuh mesen tuh. Kalau Usaha nak kibit kok tuh. di berbit lagi di nak. Oh sebenarnya saar lo tuh. Aku baru tuh lihatannya. Ada. Tuh lihatannya kamu Tahu som biteng saar. Semua apa nih nak? Som wet kopi, wet apa banyak? Wat kopi, wat. Jangan kau tak terlalu kuat dah dulu. Anu mesen biteng itu cetak dengan kau. Mesen melo apa ya? Pada. Biar lebih cepat tingginya loro. Oh iya tuh iya. Ya wis, mesen melo ya. Melo le. Anu puk. Mbak, Oh, berapa? 2. Oh iya, tas ya. Nah, Mari itu. marilah. Berdua ya pindah di naik. Beda. Ya kan betul. Arawa. Apa sih sini betul? Pu. Arawa we piro keng se musi sapa se amainden naro. Tada lek na sekali can bahasa no. Kau kusi di. Maknyos. Kau udah ngasih terus. Beda. Berberibi ka gitu. Ya. Arawa piro wa. Ada yakin tuh. Kan magopin tuh. Kelu rasa Tapi pana ke be. coreng. Ke baca urung ngapuru nang ten. Nya sedari ya jengkap sih. Betul. Kemarin ra sabar. Arawa mari lah. Mari. Heeh. Aku takut enggak jeri ya kayak gitu. Apa? Jadi diri almarhum diri kempot jadi. Hmm. Iki baik kenangan kan. Oh, saya nyanyi deh ya ruwa. Ya, Mas. Heeh. Oh iya, Pak. Tanya ni derem. Tak kuat boleh nahan kerong dedul kira mundul kira mangkat teduh malam keng teke ongku seatina akin bule mundul kira kenta andi tresna neser
Dul kira mangkata ka Malaysia. Jok dua apa po ya. Jok mak nyaman suara nak iki. Jongko sabun ro akademi. Olah coba ora tinju. Wah, yalla dul sakre menamun ro tinju. Lah. Mun tinju kopter kopro dul. Lah ro se tuan suara nyaman lo apa lo? Oh akademi ro dul. Kok sabun mere masuk kena beli dul ke Surabaya. Ongko setada tuh. Sudah aja. Iya sambil SMS ke orang. Ayang kok ketemu Ben Didi Gemprot almarhum. Didi apa? Didi Gemprot. Kempot. Oh Gempot. Iya lah jeriya dul. Ibri riyang ko dul. Singaja baelan cong acen. Mangga bingko tanyangku pas engak ka lagu jeriya dul. Kan bingko jer lagu matur. Kan bed lagu coben ro dul. Ya, mau mencoba aja. Lagu coben. Iya. Tak sawang-sawang tresno kuwe karo iki dayro dul. Mak tak sawang-sawang. Arwah tahu kagak artinya? Apa? Apa ya? Apa? Tak tahu. Enggak jadi ya dul. Dia mau tang rokok dul. Aduh iya, beda sepeda bang deh. Kalah dul. Kalah. Oh iya lu ki kalah dul. Banyak nyaman bentang. Dul. Ah. Kau ngku cuma angker du mandem dul. Reken keng arep her boy. Dek remah tinggal ke biar film cerita duet kakir ya dul. Cerita mau berdul kira makum berdicong acen. Ya, kempang sudah jadi. Ngalah berapa bulan apa tahunan dul. Paling lah kan setengah tahun kamu. Bulan pas beri dina gitu. Bodoh. Dina mun telasan rame dul bolan dul. Kami benar apa? Mercon. Benih benure. Ini mercon. Tampar dul. Lakun wa saya propo pengorayan dul. Kenang. Kong kelebun nih. Kong kelebun morlon. Sapon nangke kelebun nah. Naga apa? Nangke mercon jadi ya. Edi. Ini sekong kelebun nah. Kan satu yambu tuh. Apa itu? Coba bunga kelo. Ini benda payo pori di budi nego bunga dul. Ada tandi setia tuh kopo. Kan abang orang kewe musola dul. Mapan jadi ya. Karena ke terawin jengko tuh ancel lo dul. Celok apa? Sahur. Labi dul. Nah, yuk. Kemarin kan beda uncengan kemarin juga. Iya. Kon sap betul. Kon magai. Make tampar. Iya. Jocong. Make dim. Aduh bakat tampar. Make dim betul. Di safety rumah. Maju dah. Demam empuk. Beda. Malah bajar dulu. Bajar dul. Kalah. Dul ibu ni ber. Ibu bajar dul. Puk. Kamu dul. Pula yang gratis pula tuh. Belum wow itu. Puk. Ya puk pesen puk. Bolo ya. Orang beli satu itu. Iya. Baru iya lagi. Oh ya lang kok dulu itu. Siang atana, malam atana, seeketana, sabun catana. Siang enga, malam enga,